njengoba khona umgqumeni khona ondidane khona omfazi omnyama nezingane zakhe. Ngiphinde futhi ngicacise la indabeni yewolisi lokhu ukuthi mina ngize ngiqhamuke nokuthi kukhona iwolisi empeleni ngiqamba ngami naleyo nto lelo gama liqanjwe ngabalandeli enye insizwe yangapha enkandla okuthiwa uFraud yasenkandla ngangithunyelelwa ke nami ke lapha kuthiwa nanga umuntu etheza sewulisi eshoke lo libhungu nje lisencanyana lithi eza sewulisi bese kudlala ingoma yami angithi uyabona sikade umzila la njalo njalo uyabona ngagcina manje ke sengiyithanda lento eshiwe lo muntu ukuthi ezasewulisi futhi ngayithandiswa nawo ukuthi base beqayile vele uMaskandi abanye kungikhipha inyumbazana bethi mina lesitayile esicula wona uMaskandi lo kodwa wasikhathi leso sikhuluma ngoMaskandi lapha okwaba no councilor no JBC uyabona uMaskandi lo councilor no JBC ikati nezethenjo uyabona kwakumaskandi leyo nto uyabona kwakumaskandi impendulo isho njalo so ngenxa ukuthi bengidedela Ngiyayithanda into enziwa uMthandeni ukurealize italent ne-impact enziwe omunye wabalandeli lapha kuyibomvu ama-Red Nation iFraud yasenkandla. Ngiyakhumbula kwakunezinto eziningi zayikhulunywa le album Sikade Umzila kodwa ngifuna uqamba amanga izinyanga ngezinyanga le yansizwa ngihlale ngiyibona ingoma lapha niyidlala. Ngiyakhumbula nje nami ngaze ngayinika isikhathi ukuthi ngiyilalela le ngoma le lento Sikade Umzila ngagcina sengizwa nami ukuthi ikhona into ekhona ngayo. So le yansizwa yasebenza kakhulu yawenza nje umsebenzi omunye abalandeli lapha nje kuyibomvu engimkhonzile indlela enza ngayo indlela asiphatha ngayo phusha nje umsebenzi kaMthandeni SK ngayo yonke indlela. Angizange ngimzwele okubi indaba zeyinhlamba banga sengaba yibo nje abalandeli abamfaka ekukhulumeni kodwa akwenzayo ukuphusha nje uMthandeni all the way wedlala nje ingoma zakhe okuyinto le ayenza kahle and futhi uyenza effectively. If bonke abalandeli bengenza kanje bephusha umuntu labamthandayo beqhube ukuthi bathanda bani basupporta bani umculi lo abafisa aye phambili bemenzele konke okuhle okusemandleni kwakhe ukuthi uyafinyelela lapho uyabona ukuthi ngabe kuhle kanjani. Manje le ngoma Mthandeni ethi Sikade Umzila sina more than 15 million ama views if I'm not mistaken nalapha ko Spotify yaba na more than 10 kuyale ko 13 the way abantu abayidlala ngakhona uTikTok unamandla abalandeli banamandla impact abalandeli abanayo yilokho abantu abaculi bakithi abakubonayo nabakubhekayo. So abakwenzayo abafowethu bakwenzela egameni lothando lamaqhawe abawathandayo ngeenhliziyo yabo zonke nathi esikubonayo futhi. So kulokhu uMthandeni ngithi ngiyalibonga iqiniso lakhe nokuthi akuveze nanokuthi ayi-adopt lento ethi ezasewolisi ayikho into e-wrong lapho vele usuke edlayela igama yakhe uMthandeni usuke engasho lutho lithini so ekhulumela ngayo ukuthi yena ucabanga ini umculo wakhe usuka kanjani njengoba esho ukuthi vele ke base bophiwe betha kuzona uMaskandi izinto abamsendela zona ke abantu lezo kodwa ke akusenani. Sibonga kakhulu insizwa yasenkandla ukuthi iFraud le yasenkandla ukuthi bayirecognize netalent layo nakwenzile cha impact ayenza online nami ngiyayibona nami ngomunye owathinteka uma ephusha umsonzi kaMthandeni ingalendlela angisahle ngaza ukuthi sisodibana okuzayo. Yilokho abafana bathi samani osamaya phumelele impela yilokho abafana bathi osamaya phumelele